Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Syarafah. Saya memegangkan matrik DB 240060. Saya akan menghasilkan sebuah video berkaitan integriti dalam kehidupan saya bagi subjek integriti dan anti rasuah. Okey, cerita ni daripada pengalaman saya sendiri. Saya pernah bekerja di sebuah kedai F&B. Saya bekerja di kedai tersebut selama tahun. Masa saya diploma, saya kerja part time. Tugas saya ni tak tentu. Kadang saya kena ambil order dekat depan, kadang saya kena settlekan order Grab dengan panda, kadang saya kena buat tepung, kadang saya kena jadi cashier kat depan. Tak tentu, banyak juga tugas saya buat. Kiranya bila ada staff baru, saya kena training. Tapi yang sedihnya, saya ni jenis pilih kasih. Bila ada pekerja baru je, mulalah ada lebihkan pekerja baru. So ada satu hari tu, untuk sale bulanan tak dapat kerja. Kiranya saya tak dapat target untuk sale bulan tu. So bos saya ambil keputusan tak bagi saya bonus untuk bulan tu. So dia potong. So pada bulan berkenaan saya tak dapat bonus. Bonus saya dipotong. Saya dapat suku sahaja. Dan pekerja yang baru tu dapat. Itu yang saya rasa macam tak adil lah dekat situ. Lepas tu macam tak bersemangat lagi nak kerja sale. Saya kerja dekat situ bukan baru satu hari, tapi nak dekat masuk 2 tahun lah saya kerja dekat situ dengan dia. Kiranya saya staff paling lama lah bertahan. Saya bertahan kerja dekat situ pun sebab dah selesa, minat. Itu saya stay. Saya stay pun sebab saya fikir saya dah lama. Sebab yelah saya kerja daripada saya mula-mula sambung diploma sampai saya dah habis diploma. Lepas jadi je macam tu, saya terus kurang semangat untuk kejar sale bulan-bulan, untuk dapat target pada bulan berkenaan, kerana saya rasa macam tak dihargai. Sebab yelah saya staff paling lama, tapi staff baru yang dilayan lebih daripada saya dan juga dipercayai lebih daripada saya. Sejak daripada tu saya buat keputusan saya berhenti kerja. Walaupun berat, tapi saya terima. Saya mengganggu dalam 3 bulan juga sebelum saya dapat kerja baru. Dan Alhamdulillah, lepas saya berhenti tu, saya rasa betul lah pilihan yang saya buat. Di akhir kisah saya, antara pengajaran yang saya dapat, sebenarnya majikan tak boleh pentingkan diri sendiri. Dia kena juga jaga kebajikan pekerja, walaupun sebenarnya dia punya franchise tu memang akan dapat untung dekat dia, tapi dia kena fikir juga pekerja-pekerja dia. Sebab untung tu sale daripada titik peluh pekerja dia juga. Daripada situ juga saya dapat sepatutnya kita sebagai pekerja perlulah pancul. Hanya lakukan kerja mengikut skop kita saja. So bila waktu bekerja dah 8 jam, balik. Tak payah nak ikut kerja cakap majikan, nak tolong majikan itu ini. Sampai sinilah cerita saya. Sekian, terima kasih.